Bizi lom loma Russia hin ginchat phalo hela Ukraine abulu zenga thinaman dale galpi thum chanjing jong so thaya uma vanoi gamho abunga gi khanjing aidem abang loin thiljo si hungkon na United States ji a hi lo le NATO gamki jingji a hi tiloi a hi lo le ngona lam chum sei omin a hi ichi ho zo si hi adi poi ti na Halloween izan ham khana adi na tho kitma a hi hin la hi chi tu su to kitu lo be azi hin la ta san ta le thil so le ahung long ho to kitu tu sim ho akon khat an viau ite sangkhat jako somlo sagi kumchun Russian lengwai pu na chumipi ki phinna so sang Russian revolution tia ki heji chun anal huta nahi hichi thil so chu mi khat lagaw mi pathin lacha dana bol thein ki dang nei dana ki sei chule midam sa the a hi tia jong a he no Gregory Rasputin to kimet na anane jin hi aji chu Rasputin chun Russian leng Tsar nukha pin Nicholas tuli ay naipi Alexandria vaipu na sunga chun thunay na nasata anane jin hi hitia lengti in sunga thunay ta aum thai na chu Rasputin chun lengpa chapa chu adam mona hemophilia akun kadam sa tai tia ki ponna anane za kun lengte ta san le man cha na chu changa a hi ekti Rasputin kitipan lengte le lengin pi chule agam sunga athunay dan chu iham tia leng Nicholas tu chu Saint Petersburg khopia dinga akal sondo tingle thunei na zo si chu Rasputin hinga api do ngan sina ananei ji da hi zong akiti hiti hoji chun olha sangkhat jako somlagup kumchun Rasputin chu Russian inpi le akineya thunei te nobleman tia ki heloi chun anaka bi tawi da hi hiti chun lathum zo chat chun ki phinna sangpin Russian revolution sangkhat jako somlagup sagi kumchun nikipan ngaltan kumjani lingset Russia te lengwai pu na chu aniki chai hilta nahi tu khangtha adinga boni mtn alawa anapan sawa kun Rasputin min le tu sim atha be in mi tampin phon to na het do na ananei uvi nahi hichitabang ngai chun tu ni khonjong Russia gamsung pumpia vai hom Vladimir Putinin vatsui thaile zilkung dana anei chu Patriarch Kirill Kiripahi ahikit ta nahi Kirill Kiripahi tu letua Patriarch of Moscow a Archbishop a pangahin chule Russia gamsunga dinga Orthodox hobo ho zo se lubu zong ahi Patriarch Kirill hin Vladimir Putin dinga lagaw lam hil zilkung ahi na bana politics lama ngaidan ki bangle kitutu ta ahilonin nahi Kirill hin atu sayna Putin hong vai hom hi thilkidang ahi anatin Putin in zong anato atham na ding ama hinga hin lagaw thua hi han politics lam hi zong le advice aga kila azin hi akiti Vladimir Putin le Kirill hin vanoi ki tol le ki vai hom ding dan hin lungel le ngaidan ki bana anai lonin ahi ichi Russian vai hom le chu achi sa lengte vai hom lai thanai lai ni kho alopi naw chu nunglut ding ti hi ai yel na hi sang ni le somani kuma Vladimir Putin president term milhan na atum vai chan na a dinding anagu na chun Kirill chun hang phung tein atosot na na phung doi na hi hichya Kirillin atu seina chun Putin hin Russia tu sim a hi lo lam ta ki tol a ki susi ho zo se sim phading a hi anati na hi sule aman Putin adinga taw khom na atum ben ananei jin a hi hichu khatwei se Halloween ni vei ti chu sangni somnani chule sangni somlegit chun anagung in hi chule Kirill hin anaphon do na Russian Orthodox hawbung hon Russia gamgia ho chule Baltic states ti chu Latvia gam hon Russia pawat honom lo da no le Russia mite citizenship api nom lo naw chunga alunglai pu ve tin anaphong doi na hi ade in Latvia te hin Russia hamle paw hi het pi ngai ule Russia in he bolna na sata kineding hi anati helin hi itia asai si chu Halloween Bulgaria gamin Ottoman khuna chamlan anamukal zakhat le somni hinna aman nawa Kirill in zongpan agalain
agala na Bulgaria President Roman Radem in Chilenam kibapi Russia vai hom na noya ana Russian, Romanian, Finns, Ukrainians, Belarusian chule adang dong hozo si sunga kipatu ana sei chu Kirill in anaza dale in Bulgaria President pa tu sei don but na in Bulgaria tian koi machunga kipatu sei na ding anei pon Russia chunga bo kipatu sei na anei ding dol hi anati na hi chule tu sim adi lawa kile do na ding in mun anei poi anati na hi Kirill hin atu sei do na a boy hoi ta kinil na thei controversial tampi ana sei do jing na hi kumsang nila som langa kumin Kirill in Syria gam kamim ilbe sa Russia sipaiti chu lekathot ananezin hichia son Syria Russia sipaiti chu ngailu nale chamna hinpua hungawa hi anati sule Syria gama Russia na to chu boldinga lomta thilpha hi anati na hi Kirill hin Russia gam sunga hawna tongkhat a hi jing wangin corruption thuango nalin ta zong anei jingin sangkat jako somko kumlaya hobunga dinga cigarette ho duty free an hi chu lamdi lauta summa sanga sim billion wal munan anamangin hi hawla sakhat hi jing wangin hiti ho bang tampia hin min pha hi jingin hi sule Kirill chule Putin hi KGB an natong sachi anei hlone kiti hi Petraya Kirill hin Ukraine chunga special military operation obdigi anapat sain Kirill hin Putin banghin Ukraine hi chamhlat gam kanin amupon Russia gamle leisi na hi ati na hi Russia gamle leisi kiti gampeng hoplenta tua avela hozo sizungai hi a hi tia apombanin holy Russia tin hi da hi ati sule amani na chipi le ngai dal hanchu Russia le avela adia masang Soviet Russia gamin aho mozo si hi chikhat nam khat hin bana hawlama hong ko donaw khat hin ki khan thei lo hi ti hi a hi azi chu tu sim loidong zuin kumzabi 10th century BC achun cave a hi lo le Saint Vladimir Kopi tia zong ki he a leng Vladimir wanchun cave a hi lo le Saint Vladimir Kopi tia ki he a leng Vladimir wanchu Christian sakwa analun hi thu simin a sei bena Vladimir wanin cave Kopi anazo zo chun ipi ho chu ki chipile phading ham tia agial laizin Turkey masanga Byzantine ta ki he gamsung Istanbul Kopi agavil chun Hagia Sophia huin muna pathin thu ki seina agam agamu do chun cave Kopi ahung kilen amale amite zo si chu Christian sakwa analut sa aina hi hichi tu sima ko na chun cave Kopi chu Russia gamsunga dinga Christian sakho ki pat na hi ti hi hizia chu Kirill hi han Vladimir Putin hi zongle cave Kopi chu Russia a poimota lagaw tua ki bulpu na Kopi chu a hi tia ala gelhon hi Moscow chu ta sa ki vai po na mun pi hi zongle cave Kopi chu lagaw tua pampai thailo Russia lailung mama a gel ji uwa echan lomloma hi galbol na le Ukraine Kopi la anading to gon hi anei wa hi kiti